Ande nikabaone tigania is musiene kwa ba Hellen Kirote. Hellen Kirote ni mwasi wa cervical cancer. Cervical cancer ni cancer ya imwe irai wata mtu kana mtu muka itemenyekana na niri ya mwirene muno mbere yesi ya kumenyekana ni mbibe usumbura mtu. Nipo onto kwethera buribu onto buboya antu akaweta kubethirwa ithimi kana check up ukaita nikenda mantonto ya menyekana mapema na yomba utungatirwa kweyo. Watanena na Hellen Kirote aitwarwo ono rwake na murimo yo ya cervical cancer ndani ya mubango na yo ugima nutonga ureteri nioni Doreen Katambi Kenywa. Hellen Kirote amenyere na cervical cancer kana cancer ya uciari miaka 4 thiri. Ambereire kuigwa urururiti akauna na mwiri wake yathira inya pio pio. Ndanjiririe kuikwa ande moko meracio atuiga gwaga ya uitanganya niyo gatuiga kukutu ende bondanjiririe wiku ende mwaka wanjiririe kuingia nyuma ya murimo yo weta saiti na aliunganire na cibitari mwanya na eta general athimirwa murimo yo yura yombere ikuonekana. Anjiririe kuita cibitari general ndaita cibitari nao ndona ntiko kwenda njiririe ta general ilo nderwe nkabuthirwe igini kaikweteta ta nditanya mai kwa Nairobi kithimi giu keya nderwe ndi murimo uyu kuoneka no ngeta kuithwa Kenyatta. Au niyo ambiririe utungatirwa akilukira chemotherapy na radiotherapy cibitari imwe ndeni ya muciyo Nairobi. Ndiwe ta Kenyatta ndarire kitha gontuko 35 nimeninde ndandi magine kinao ntandi miti kwino twaita kurara nditukaita rukire mwanka ko 35 etokera nyumbani ndende ko liye kudiro ndandi bakini kiungenero nende no ton diangita ende Hellen ni mukiri Mulungu na imurombi Mulungu na romba Mulungu na no amuromba inya kaite noka na aiteke thina iwe niyo yakathira pio na ka ora oni utibonda ndone ndi no samba pio ke Mulungu no tantu wa kanti murimo tora winda wireni uti murimo tora ritonera baba ankayukia undamba Mulungu magengai na yukora no ndangire kwenda ni acibitari na nombe ndriale acibitari ni mbitikiti na kora ona kinya bya kurata ombani kuria bubweya urare ya aumberene bintu byo tabune bende kitikila tango tu boyere ba ura konte mantu ya utumira acibitari na bo bakaisiumia kutumira mantu acibitari na ibuo bayukegio ni kintu kia bata muno muntu mukau wainde weta kubethura ithimi kana check up ukaita no nturira cancer imwe onto ya cervical cancer cionekana mwirine kweyo ni tungatairwa na ikaomba ni guthira mwirine kware ambete nyingi muno Kenyatta kantu mbotali na laboratory lakini tukirikia twatumirite karibu 200 tukirekania tukuhiu nontu nyumbani ukombore kunyona kuria gari kuma ruki kuma kugaitia ngari ithatu no twauma tugita cibitari mwito na mutogo kuria antu baili ndiko ikware ngarama muno na ni buboya kurikana ati kwithwa wina cancer tike gungu keku na antu ni bora kumanya na murimo yo no kana gwiciumia tu antu mukuru rutithera ndina mukuru no kana tu baiciumagia ura kuringana na ura kukumbira Muwa muraidhiria wa Wero TV na kwate oenyikire mubango ne yoyo atoywa ogima nutonga aratwarira cia thiria ya mwiri na ntukweru areito wiritwa mno kwethira twina daktari Faith Kobia kuma Meru Hospice. Karibu sana. Asante Doreen. Na ntukweru areturenda kwaririria cervical cancer kana ira twita na Kimeru cancer ya uciari bwa mwekuru na twetete na mbere tukienda daktari atwira ni mbibyo bieta wa cervical cancer. Ibwega sana Doreen na antu betu baba waletie TV yetu
a cervical kana ithera gicunci kimwe kia nyumba mwana na itwita cervix ni ara nyumba mwana ithera yambiritie kenda tonya ki nyumba mwana yonkwa nindi cancer wata au murango ni ya nyumba mwana ki mtomoka na ni mbibyo bithera bitumite murimo yoyo ya Antone au imbuite renge cancer cionthe ndorini guti mtu wici na ciuma lakini kwithera kwina mantu ja makai yatuma yalinganira wana murimo jwa cancer wambere muno ki cancer ociari kana ki mtomoka muno amba kuja no tuba kwithirwa ki muciyo umwe wacio age murimo cancer ya nyumba mwana alafu kone ndika igetana na family yo ndio tutana icunko hereditary alafu kwirenge kwithara mtu na re mwari muthawe mtu mwari ukethera we mumaramari twari kama manojo runo kama manojo ngi au kama manora kwina virus ira ikamatawa na njira ya kumama na mtu mume na mtu muka itawa HPV virus na virus iro mbato kama na mtu mume akethirwe nayo wa mikamata ukenya no ki mtu muka ipo mtoto wa cancer nyumba mwana is sexually transmitted in k percentage ni sexually transmitted yusa mantu jamona nyake barabetara muno bare kurubara banyunya diara muno nyo cancer no mba muno kugitata kuja muno kiri antwaka arange ndori no to murimo yo HIV kana murimo yo mukingo ukiakwithira mtu na murimo ya mukingo already nyewe mwiri ni thara ikwina ndari ngikuona kinya HPV virus ni yatonya mwiri mtu yonto yo ibondo twira ekurukana babe na murimo yo wa HIV babatire kwithira bakile ida wa cancer nyumba mwana nonto cita wa sister diseases kesi tanasia ko ya moya mantu ya makaya gatuma mtu agera murimo yo cancer nyumba mwana na rangi uko yakuthira mtu muka kana mwari ambiririe mantu mama na mtu murume mwana umba kona mtu amba kuthira kamwari ka ambiririe kumama na arume na miaka 12 akiwa kinya miaka 3 na mamete na arume kithumba baibo tona arileta pake ya kuwa murimo cancer nyumba mwana ipo ndo twira antu ciomio ugerie kunyia ba kumama navo na ithiro kama mama navo ni tumira ndi utumire njira cia wikingo tiga twi murimo nontu onda kwira ringi itana cina njira cia kumama na mtu norongi na kwe boba etekasi ati cervical cancer etuko wata uticiarite kana ute imwana ni uma kana nurongo te uma ndori nontu nkwirire science nini mantu yametuma mtu agena murimo cancer u te lazima withire sex yake kana kumama mtu murume na mtu muka yana cinya na family kana ringo kwethera muri yaku yote na inya wina ituta core diseases mirimo yengi ndene muri yaku yatuma iminye ku ya mwiri kenama ndari ngi murimo iche yo cancer na yugeta atia yatonya ndene muri yaku na tukienda kumenya kithani yuata akaba miaka yana ni baba nunu kana ni antu bakuma miaka 35 40 witia kana no yuwate mtu wenda ndikiure kia ndorina baba wate murimo cancer muno cervix kana nyumba mwana ipatwita hapa kinyete njinire kugena twana kana reproductive age baba kinya murimo yaginya baba kugena murimo cancer no tuba kwethira HPV virus kila mtu ekana kanini bethara bena antibodies to fight mirimo yonto yeu yonto muri HPV virus yeu ibonto kona nyari kugutha kuna vaccine ile ko mtu antu mtu tigite mwana na mtu mwanake ko enjie nini stress mtu agana murimo cancer enyumba mwana na ibiona ni rebire ko biethera bio kuona ni ati mtu ena cancer kana signs and symptoms cia cancer nyumba mwana okay kiuria kia mno ukutara kuna dalili nyingi mno mtu amba kona antu wako na thina pambere buruke tawe mtu muko kambia kibeso murimo ywe kuita yo aitia muko yuita aba mongo isaini mo baterie kuona kona antu akabete ke daktari teka lazima ethero cancer lakini baterie kuita kona daktari kana ringi kona mtu muko gata kuita ruko na ndamu na baterie kuita kona daktari arange twira waturi ekuru ubatire kona ndamu ekwe mweri rimo mweri orimo mweri lakini ukorema mtu na ndamu nyenya 3 mweri omwe isa ni tebu mtu abate kumatoka ki daktari ageta muona arange ndori ni ukiakona mtu akiakwithirwa babe na kurobo miaka withira na mukuru ku batire ukaraniwe boya bukawirwa lakini watu kende bwakana thina mera wa mama na mukuru ni ambire kwibororo endalile tebui na isa ni mtu mtu kiakona ukambia kwibororo mama na mukuru matoka hospitali spindi kenda weta kuona daktari sai nyingi tuonete muno common sana ni arakona mwekuru na thirie kuona ndamu mweri ita post menopause ukona mwekuru akambia kuona ndamu ringi
baba ingi be yabatoria bamboria faith kandi raire kamwali renge ukona akona yongo kari ari nata gukarika so muntu mwekuru kana muntu kinyete miaka kambia kona ndamu ikiambira kuja renge isainete bui nabateria kona daktari na screening yo screening no tubo ya muno no tutu ya kenda omba kurona murimo cancer kwene tweta primary prevention kana kugire na jombere yotera tonya bambere buru muntu mukawende na batire weta kuthithira kithimi kia cancer o rimwe mwaka ita wa pap smear weta daktari ahuta kithimi nene nau kigekirwa machinine gikona kethera gutinambi gutina thina iyo ni weta wa pap smear ithegwa rimwe mwaka ki muntu mukawende akinyite njinire kuya twana alafu kwikingina kaya kuthithwa nturene cietu gitawa via and vili kiona kikira daktari eta aka visual atega cervix ya muntu muka kwenda watu ikaira ukona kethera ku changes cikona nyendene cervix indi kwethera ku changes ikoneka ageta treatwa kurio ndio wonende muntu kanse yukanekana mapema nkona umandorini ithara 100% treatable lakini ukiakore kikendelea kambira science to kuwaira ito watoa kinya kathithia ati atumba kora ikutharimo kwina inya muno kora na mtu akawatwa ni murimo yo na yo atritwa no chances ya wesa kuona mwana ciendero ire uru kana ciende rimwe mtu akathithirwa maybe yetu ta chemotherapy ka radiotherapy rimwe treatment cita cina inya muno weivu akenda muntu abua lakini muntu amba kuthira kwina changes cia tuma ci in the pelvic area cia tuma gwatuika concession ikagena inya kidogo lakini tukiwa hiyo mwisho mtu no wagere stino mtu no kamate mwana ku mtu tona teba kamatete tona na bagaciara tona twao baumite treatment ine murimo kaza although percentage nene ibandile ya muno ukona mtu wedia kukwata mwana kugena inya na wita kugwethirwa screening kana kwoli wani therwa yena garama nyingi muno kana kinya kwina amwe ibwitha suotheri wow kiki ureke wa muno ndorini kire antu betu bo bateire komya kithimi kiu kietwa V and Vili ikithimi simple na kithimi kiumba kutumba ukiona no ntu sibitari cietu tuthithage free ekuonde sibitari nyingi especially cia thirikari utimesa muntu ari acu no kiki twita pap smear wata sibitari onto emerunjene no rio ciringi 500 no tuno mwanga kithimi kithithwe kiteke laitho boya i daktari alafu ne resort utumirwe be karangara mo ciringi 500 lakini kira kingi kithithagwa onto field na ne kithimi kia na kio muntu no athithirwe free na wantu betu ukiakubi kuthima no muntu na bateri wita tukienda kumenya mwekuru wake akwirwa ina cancer ya uciari na ta ya imo affecta amikarire yake kana unyaura bakuria na mukuru wake kwawe kiki uria kia no ntuitonete antu betu cancer ki affect antu muno onture munya na aturi ya mirwa space no kona mwekuru wake ya mwekuru mwana kene ndi athithia murano kinya atira kinya kana na agire murimo cancer na no kumya murimo cancer muntu agire ikironda kina unyumbe mwana ndiba atakuma ndamu akauma roji akanunka endo te kona mukarire yona mukuru yo ketha yona thina muno na yo affect antu kimathwani muno kone ndi muntu na agire na tankuthithia mukuru ngona agire na ate akuthithia nuntu botho kudorini ibo ntu kuga antu beto muntu na baterie wita akathimwa akona kitha kwina thina kitha kuyo akaiwa dawa kurio na akabua na coka mukarire uyo coka waina na kire ithimi bibia kuita kwoli wa cancer to screening na iwe ngi wita pap smear yes no chichande screening anto baba ingi by the roba ikira wita mno bakawa mtu akaiba murimo mantonto ya unata omba kuwa kesa nto ya ndenda kwira antu beto ndorini 2 minutes of shame gutebura no ntogeta ki daktari akwire ritangu cia kunkolie na atethire ndagile ndorini akolie ne ibu baile bure au akuthime uti murimo joro kaiba no tukethio tukathimi kama machine kara muntu eka rwandene na ukekara kuringana na size ya muntu ko thamba utinekirwa gintu kinene nkurukia mwiri jo aku kune dependana na kethe ora yakana kairi kwina size medium na large na small ko wendo tururuburio nenda kaile tu kauma uno gatoke minya ketha wisa sawa na ndene Kenya ituishi kwethera kwina specialist ba cancer around 25 wita 30 na anto baba kwa ta cancer no kaba wita bakingi ya ontuko no kona kama daktari baba ani kwa anto ba matibabu kana ba special treatment ira ekwendekana kiki ure kia ndore nonto like me better than day palliative care nurse I have a BSc in palliative care na kendene thia tu ya Kenya tu ba kai mno nurses baba thomete manto ya murimo cancer na nyaba ta oncologist nyaba ndorin statistics yo mpana ocho cha uma iba kai mno lakini no kumenya
as per last year kana mwaka muthiru kwerekana antu kurukie manele ontuku ta kugwata murimo wa cancer yambire ndio ontuku kiona antu bana u na kwi bara borende bena murimo barari bathimi baronekete na jue woro utukuri na antu baingi muno ko wenda ndenda kwira thirikari yetu nya baciumia ko train nurses baingi madaktari baingi kenda tumba utethia antu betu na antu bete screening bathimwe antu bathima kurio murimo yubuya ubaya sana daktari tuweta tukauruka ndeka intale mureitheria wa Wero TV na turiariria cervical cancer kana ira tweta na kemiro cancer ya uciari bwa mwekuru waita kuraya intusokete iria ngozi ne kenga nonto kwa lactic na amino acid birabietherobie iriene nire therwa rena calcium kintu kira kiaya mayo na milaito kana mendende inya ya mwanya iria nire tethera cia waka misuli ya mwiri iria nire nia cia witia kwa tharike na kunisia ugwati bwa kuwatwa ni murimo ya stroke na mithemba imwe ya cancer iria nire anaka cia mtu na nire tethera cia kuita kilo cia mwiri nanko wate weni okaire muraitheria wa Wero TV mubango yoyo eto ni ogima no tonga na ntuko yerware ni tokwariria cancer ya uciari bwa mwekuru na itoweretwe muno kwethera twina daktari Faith Kobia kuma Meru Hospice ora omba otwira mantu ya mainge muno ya moya utemwe kuru utomba kuwata murimo yoyo ya cervical cancer as long as nakinyethetie miaka ya kwewa mwana na screening itherwa ye ontuba mana muno na mtu nabati weta at least omwaka kwoli wakethira ena murimo yo na twetete na mbere tukienda twira ora mtu kana mtu muka omba kuiria niko watu ni murimo yoyo wa cancer cervical cancer okay ibwega sana Doreen na ntubetu baba batotegete ntukwerwari murimo wa cancer enyumba ya mwana tenge bote mtu makro tumba kuwato yo tuire na ora batumba kurira murimo wa jojo wa cancer enyumba ya mwana pambere buruke akwetera kwa mtu mucijwa wenu aga murimo wa cancer arethera ari jojo arethera ima miura mukuru na watu kwa mtu mwari kana mtu mukaenda ne mucijwa baba tete kuthima bonde igita kwegita orimo mwaka na okay akwethera we mtu muka na wawe na sore barume baba ingi baraba utumanduge wandu nabo no bateire kunyia no tunjire imwe tuma mtu agena murimo wa cancer enyumba ya mwana arangi na kuokea kwithira na murimo yonto yo HIV kana yo mukingo ndene mwiri waku mtu nabatire wita akathimwa no ntomirimo yuketa na iria HPV virus na HIV rambuire ringi kaita na iria ko mtu nabatire wita akauliawa arangi kire kuroba nyunya thiara kinya mero itonete kuroba kenywa thiara kana ari bakenywa thiara Doreen na mtu yo nabaterie kurekana yonto thiara eu na karamukariro mo yatiara mantu ya thigara nonto thigara nire wanituma muntu muka kinyewe inyewe mwiri ikanyia na ringi kuona kana mirimo yonto e cancer na tukienda kumenya ura society emero edwana cia kuhusu ntobogwa cancer ya uciari bwa mwekuru ni ibethera bakiomba wetekiria antu ya baka nani antu baba ya bari antu mwanya mtu wetete okwa na kithaba tibo yabo yana ataomba kuira society antu beto Doreen mwi bathara bena biure bibingi kana mathoni ya tibu iyo na mtu ena murimo wa cancer pambere mburu ukia bako yakona mwekuru mtu mwekuru akinyete miaka 8 kana miaka we mtu kurete we akagambira kuma ndamu akambira kununga ibambaire kure nate akariu papa ingi batakunya ni ciaro arite kana kunya karoi kana nya kadi tonto butebu kana kethe yonto na kuthada kuna into yonto mira kunya karite mirera thibo nto ukona nambi thine nyinge yonto yai ko wende antu betu papa tire kumya murimo cancer imirimo yorengi no kia kona mtu ayetu no baterio mwenda no mutetheria no muciumire bukaumba ni kenda mbakona ndawa no mbokara boya antu betu ibethera bathomethia tubwani mantune ya kana ntune bwa cancer na ibetekera cia maritani ya antu betekera cia Doreen lakini still ukona rira kwirwe yu tuthimo kona mama bakuria kuumiria bakona sifuru ntu bone nimno gutakuthirwa kithimi kiu lakini ndenda cokeria miru betu nkatho Doreen no ntu yari tu bangite kuthima ekuru ndimo buthima na mwanka watuka butathiria
no kona antu bena wendo bakuthimwa Yes. nanga muno barakuru buru ntu bena inya muno kuthimwa muntu mwanake kuna makuru na ukirira lakini ndenda kwira meru betu nya watiri madaktari kamwale kanini kana muthaka no kuthima ikuru itikija kuthima no ntu kinya kuthima irio itika kuthima na andike borona na ete so ndenda kwira antu betu tibaterio kira mtu na betire gwita kathimwa na kamia thina ciawe kurio no nturiro muntu mbotetuka na kuma mtu kwirwa inde kuwatikana ni murimo yoyo wa cervical cancer na tabu mutethera cia kuma au kiu kiuria kia muno ndori no ntu mbere gitu de kithimikira mbure kitwa via and vili bibi ti somo no kenine kana kona sibitari wito kathima kithimo kwa resort ciaku au mbere buru ndori ni muntu naitana wa Brombo Karavoya bajaire kwina machines in Ontomeru level 5 hospital kwina machine twa cryotherapy na kwina center sinka yonto inkai chikuta china machine such that mtu ageta thimwe menya wakira kithimi kiu no na kithera kwina condition na ito grade condition kuma small lesion to a big lesion kethiri condition kanini kakaithwa there and there kawo weta ikabi condition yonto condition yonto karonda aketha kaumete uki cervix ika uki mrango nyumbe mwana ketha ukaronda onto kanini ene machine weta itaeka thithia itatwika freeze kana ikaikira ikaithia na mpio kanini kuwa karonda kuwa kathira buru na mtu Akaravoya hiyo ndakaendelea ucheka wathire meri 6 wathire mwaka na baba ingi baguya buru watu ikende utithina ya uringi na mtu watu cancer kwina possibility cancer huo sokera kuntu kungi mwine kana inyosoka au yarire ingi no isoke dorini na teku gonto no gire cancer mtu na gire cancer nyumbe mwana kana cancer nyonto atumba kuya cancer kiu nuto na arimo kona mtu agina cancer nyonto ndari ingi ukibona ita cancer nyumbe mwana ku cancer tie tumba kugwata ndani ya mwili wa mtu na teku gonto no gwaturi cancer tumba kugwata cancer rengi dimoni watantu ito ta multiple cancers ade uitare mwe na madina yaya yanachana treatment onto yo isa radiotherapy chemotherapy ni onto ireko especially ke nyumba ya mwana na yes rimwe utona ekuru muno kathithirwa ukakirwa yonto tuta radiotherapy na radiotherapy keteithie region ya cancer wire na pelvic region kana na kociari rimwe tuona mtu mbakuthirwa cancer depending no akathithangirwo kuna rimwe omba kwithwa akambinya kuma mwe atakuma atikwenda kana kero atakuma atikwenda lakini ni effects titawaleta na ikathira arenge mbakona mtu akanyiro ndanau lakini na bibi titawabikathira na tokuwa kaba inyoge side effect lakini bo karibu nana gweta ate buthire ko wende tanto bakira muno side effect icio bakuya onto ibaka ibai ate bonde kaba ni mweta kwena thina mtu akaiwanda wakagwa side effect cia na choro ikeya tukamya guthokethia iketera kuicio ikeya na kulingana na o wai akanda wa isi therwa si strong no si na inya mno kwethera kwina wikanda wingi imtomba utumira kana process ingi imtomba wetera kenda aomba kubwa ki murimo yoyo cancer nenda kwira antu betu tekacithoki muno ndorini tekaithoki ni tare mara mtu thari mukona mwiri waku utina inya rimwe cia kuinyile kidogo lakini oroke endelea getokibuya na utenjire ngitumba wita ithia mtu athithirwe sanjari no tu mbere muno ndorini ukwethira kwina thina rimwe tuthia sanjari ukaitwa nyumba mwana kenda no rito yonde kana ukaitwa part depending na brother na yana ikithani extended teme kana ni kurite muno ndorini ituri cervix ni itawa yonka kana nyumba mwana ikatwa yonde iwe ikathithirwa alafu ni mtu ageta chemotherapy ile kwikira mikia kana riwe radiotherapy na kunyengeta brachytherapy na nyono no tethere still kurona cells cia murimo uyu tiketo tamba side ingi cia mwiri na ibia kurabire ku bomba antu babethera bena murimo uyu bera wabaria muno kana kuimenyera ko kiki uria kia ria mtu na murimo cancer ni chirimoni no to treatment unyenda munina mamuno ko twenda mtu arebe kurabio mongela ndamu birio methembe mingi tokari ntuko ingi manto bya kurabia mtu makoro ndo bibi ingi bya mtu bakuria no ete bimwe tu kidogo ti lazima bionde onto muno kara grains deep grains green ya chari chambere mtu manyani ya ruru ruru rwata mena nyoro me adorini rwara green ro maro matuma rucoka chenda murio giteria ria tiracoka kuna nyani cha kimero yonto cia terere yonto malenge yau yonto nyani cia ndoroko nyani deep na nya spinach chitara sibu ichokia muno ndamu arandi kurepia ngope wikira mwiri inya yonto proteins kana una kanyama ukaruma ona
ndio ntumithere keturua ni wakaria biro bintu tuma muntu agia mwiri ukagia na inya lakini ukavoindi no tumisere te watainya mwiri tukima tukanyanyia muno arange ndorin bia kura muntu na mwiri juna thina ibia kura bira bitiriti makonde kethia impembe ukathia mpembe ciaku karibu kethia ni ngano ukathia ngano ikira mutuju ukathia mutu ngano karibu ukaga chapati ciaku na mutuju na antu bakanyinya ucuru na bakaria bia kura bia tene ukanyinya mauta maingi ukanyinya into bibinge mautene yaku bia kurene biaku kenda ure bia kura healthy arange ndorini roi mtu akanywa roi na winge plain water tekuwa roi wanywa chai roi onywete utombo substitute juice kana roi na juice kana chai kana bibinge roi very important no tutambasia toxins rukura roi mwiri na no mutombo karabo yatetheria thinu kenda sinyia na inge twenda muno Chukare is a media to cancer cells that keep multiply haraka sana. Kwa hiyo tuenda hapa na dines cancer mtu akanyia sukari refined to urandu kene mtu akanyisha no to ni create environment yenje mno kenda cells icha cancer ciumbo kura. Kwa hiyo as much as mtu akenda sukari to bateria kunyia. Na nate cancer ya affecta mukarire yo mtu tuwe mtu areta mdene yo awe akarima aitanguine asoka oro akwirwa wina murimo yo na waetira ke treatment hii nomba kuendelea na ngwesi yaku wora kana ni tomawa mtu a slow down kidogo kiure kiu ikandipeni na ara mtu akinyete akwethira wambiririe ndawa ru mumbe na inya kuninya muno kucokera ngwire ciaku no ciumba lakini barabethera bamenyere bena cancer kurio beta bae wandawa kurio bathira mantu yoko bacoka no mona mtu aitanguwe ciake boe na gatithira bena thina kinyereku ibo ntunkuga antu betu baterio ciumia mtu akalithwa kurio akambira ndawa kurio kenda acoka maisha ya kawaida ena inya wora na dai kwewe ukumenyera mtu wina cancer kwewe wineo na mtu na kuibwa taukiri na kuibwa yaka yoyo mwisho yawe na ataomba kuira family onto ya ukana sore ba anto ya ba na mtu wengwa Dorin ikwithara kwina inya muno rimwe ukona kinya batu tukumenyera antu bathine cancer rimo no kiroka iba no thirire inya buru onto ntuko kutrimana na mantu ya marito kwinya batu tutatu kienda kwewa lot of ya nutetheru nyaki mathawani ira tima daktari ndeki tima batu tukuibo amuntu kumenyera muntu wayetwe ethera bena thina no kona muntu no ririende gwakarwa atia kironda ikinenire na tuwa muno muntu akethona cancer abatire kuria muciara kirantu baba mwindete kenda bamumenyera bai 24 hours te mantu anga kwina time no tu bati umuona bakara mucie na ntubo tumwe ndi kwitara kwina inya lakini tucomacia kenda tukare na ntubo nondo tutumbo gutonya program ne onto hospice tutamenya ntubenu kenda tumauta twararia nabo tuba kanso tubonia murimo ya cancer ura mutomba kumenya na karabo gate kuthangika na kenda muntu nwe wayitu murimo yu a remain na responsibility rararire mwene muciyo onto mbu kona mukuru akaya murimo cancer lakini antu bakambia kone ndi na yirwe tumwekeka kando mantu tibwa korwa lakini ndakwira antu betu role mtu ke family iticincace nontu ba murimo cancer kethai mukuru nyata atuika ate kumba kumeta ndeni kanywa thaya misho gwitatia ku shut down muntu nabe ateje kutetherwa kethai onto muntu kwenda kuthithwa muciyo na mukuru we kuna tikarakwa abatire kuru baba twithithia ate mami twithithia ate role ile we in the family ibati kwa maintained wakare muntu raita ate ya muntu raita so itu enda muntu kenya itu ta ki thomo getu dignified death nyatuikaga akwa kimenya obwantu bakwibara pendete they were there with me njane murimo yo jonde betaniti ya uniba pendete so ibumbenda kwirantu betu bamwende bamumenyere mwankara ntukushawe kathira nora no survive tenwe atuka akathira ithia kendo makone bange kanse kabanyekana kurio ni ora na muntu akarawea bwa sana Faith tukuthoma mantu ya maingi mno na tukinya mwisho yo mubango ne yetu yuranga kurikania yoita wa ugima no tonga ntukweru ari tukumba kuthoma mantu ya maingi mno ya cancer ya uciari bwa mwekuru na tukwethira twina mweni wetu Faith Kobio ringi kuma Meru Hospice yes na unimbeta wa Doreen Kadhambi karaboya kuireka mtu ya maingi no ireke no ntubwa murimo muboto mpara kuingirwa ni mathwanio kuroma kana karande itarira ya mno kwina mwanki
mtu akethura na kuigwa kuireka kana kaireka mumamie ndeboya ya mpala tulia maru na ukiria mauro yake eururia ituro byaku mumamie konto au kusia ruworo rwingi na rutheru mtu aiba iboboya ya mukarie nde mpala